الله وبركاته يا دشيفني ونين أرى دبته ديم ركو أكوة مني في الراباسون قبض وانجو غافي تكخيسة أسدورة دبتمت تري صومنا بلليسو حكومين إني قبض صومنا بلليسو أدادا خفل چيسا ويا برو ويا سان خبجا صومنا تيجي تكسي أولا خانا سديني سرجراجن أدلة ساتي في خطابة خم كيس جرا دبدتين تري أما خناس متين داب أدلة نساء يدعو شهوته فإن إساني إيسا خجو خناتو أدلة دا محمد صلى الله عليه وسلم كان جاء خم من باب الاستفراغ خنا اللي ورجي نجراتي على القول الصحيح صومني بدا خجوتو دبي رائر راجيا خجو هايا أكسم برغنه فالحمد لله قامر دبتا موديم مني في الراباسون أكوبة في ديان أكوبني النفدو هو أكوبني النفدو هدو خدشان لكاوا رسائل إلى الشباب إرجالي غير درجو رسالة كتابجو محمود المصري كتبه رحمه الله خونيس إرجالي درجو تجمع ربي هاقول ها أسر الديبيه ركون النفدو خوتو بك ركوتنا الدبا فنو بلا دا بلا ربنا رعاك وجيشا الدبا فن أحكام ربي غنياتي دورا إني سياسة ربي باسو في كيسا كبجل نما سياسة ربي باس ربي نكبا كبد هي خسياسة كبامي سياسة سني رجب دوتين كباموتو جزاسات دورانو ماو قرآن خيستي أمتا توكو جرا أصاب سبت جني ورغو يا سبتي دا الله لتيجو أحكام خيسر ربي نكيين غويا كان خبجا دا غويا كان خبجا أستي أركما إبادة دا جين لكي ننتهو جني أستاية ياده إركنن مالخجو غويا كان نوياجا نمني أكد أجين سمينا وطانا نجيم بيغي دبين رجباتي calma asaba nabi akka ummata asdura juufetani jennan samina wa ta'ana jennan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha naskhidan kun dubarra dufun baraka istislamni war rabbin ajeji akkasuma qeebalun qabdu if keeysa qaba jen asuman karara mayneta duranu mador kadennan haya agodi yennan haya khana adabature amri namarra lafise jechu يوخاني نمرج بيس ربي نما سياسة باسي مو هذا بروتي نداوي جري سياسة باسي غويا خانا هندلغتي نادا أستي إبادة أركما جين أكاسي ربين قرطمي وانجي أنتوكو غويا خانا درياسي أسما فودني سياسة باسني غويا أرى ألادا مالي جمعة خانا بولا قطن bolli takatan ela kana bolla kana nikiyatu mati khanan mal jennan bolla sani mal jennan hogga kharabbin radu bate kana ka warma malaba se khanan isin guya kana juma afwan khabaja ji rabbin juma khabaja isanin jennan saftin wa tawjen sanumaa haa eega jettani ibtilaa'ini duubara dhufe qurxummiin guyyaa biroon jirre guyyaa jumaadhaa kana dirree yaa'e guyyaa saftii godhatan guyyaa saftiidhaa kana dirree yaa'e laal jumaadhaa kennameef lakkii janii yaadarra kennan hin ta'u hukumii rabbi akkas hin godhan silaayi akkas taatu guyyuma isin jettan isin yaa ta'u saftii ta'e haasawni kiyya kun galee dhiiroo akkas jennaan saftii taanaan imtihaana mokkorri rabbii duubarra dhufte guyyaa saftii kabajaa rabbiin jeen kana maaltu dhufe qurxummii dirree yaa'e qurxummiin kun guyyaa biroon jiru guyyaa saftii kana malee kana gaamma jarri mala baasuu ka'e amma mala baasuudha barga haasoo keenya marra geenye kunoe waan irreefu juu ammaan itti dhufe ga'an hay tole hogguu kun dhufu jarri mala baase kitaanu guyyuma
Jum'aadhaa kana boolla qotan eela inni itti walitti qabamu siyaasaa xamada kaayaniif numa ji'ati ilaala akkasii galutti. Qurxummii kana masjidaa yaa'anii guuratuun isaan dhibe. Hiyyaanuudha haaya. Qurxummiin guyyaa har'aa malee hin jirre har'a walitti qabame. Maaltu fala? Haa rabbumattuu mala baafnu. Qaamaan masjida jirra. Eekka dhugamma siyaasaa. Qaamaan masjida jirra. Siyaasaadhaanoo bakkuma sana oolle. Akkamitti? Guyyuma jum'aa kana asrii haa boolla qonnuu fi xamada haa keenyu jechuudha. Waan inni keessa walitti qabamu qaba. Guyyaa aladaa guuratuudhaa yaa'an. Guyyaa saftii kana ka masjidaa hiyyaa'inaadhaa kana akkuma nama yaa'eetti walitti qabatee walitti hin qabanne jirri. Akkana gamma bar siyaasaa beekan. Irraan deebi'a dhiiroo adda baatee. Guyyaa saftiidhaa hiyyaa'inaa jeen. Qurxummii wanni jaan asii walitti qabame. Waan kana ni yaanee guuranna jee jirri kun. Rabbiin hiyyaa'inaa jee kamaa taanu akkuma nama yaa'eetti qaamaan kaas jiru siyaasa. Qaamaan kaas jiru. Yoo rabbiin maa akkana dalaydan jee hiyyaane masjidi ollee nafa. Wanni sun hokkan hunda barree maal haa goonu? Waan sanfuuneeti guyyaa jum'ataa kana waan rabbiin irraa nu dhoorke san xamada keenyaaf. Hogguu xamada keenyaaf xamanni kun qabeenyuun eegaa guyyaa aladaa guuranna. Xamanni yoom isaanii qabeemma? Xamanni guyyaa saftiit isaanii guure qabe. Jarri akkuma nama guyyaa saftiidhaa guurataa ooleeti xamada kana sababa xamadaatii ta'e. Maqaa siyaasaa afaanii masjida oolle. Hogga amma dubbii adda siyaa baatu gubbaan nama rabbii keessaan kuduraa rabbii ka jarri keenya jeesan goota ka. Jara kana rabbi maal godhemma? Jaldeeysa godhe. Jaldeeysi footoon zaahiraa nama fakkaata. Dhugaan jaldeeysaa immoo namaa miti bineensa birooti. Ibnu Teemiyaan akkana jee. Yaaboo rabbii kana jee yaabboleessu. Alla rabbii kee kana jee. Hogguu nama qabuu fedha. Zaata waan abbaan dalageetiin namaa kafalaa gartaa jeeji. Warra siyaasaa baase san hanga isaan masjida jiranii akka gubbaan nama rabbii fakkaatan san. Gubbaan nama rabbii fakkaatan san. Maal godhe jee rabbiin jara san ka'a. Hanga isaan gubbaan nama rabbii fakkaatan san jaldeeysi footoonsaa harkafaa hoggaa laalte. Hoggaa nama laalus nama fakkaata. Nama warra durii fayyaa bar warri biyya teenyaa kana jaaban. Mookam gubbaan nama fakkaata. Warra gubbaan masjida oolesanii beeke siyaasaa rabbi baasan. Dhugaan jaldeeysaa waa namaa miti immoo. Jarri sun gubbaan nama rabbi fakkaatanii keeysaan ammoo kuduraa akkas ta'e akkasi kafala jee. Nama siyaasaa baase nama shawwaddii baase rabbiin akkana godhaadha. Haaya. Hoggaa maniyyiif irraa baasuun kun siyaasa. Fuudhaa heerumaatu karaa rabbiiti. Maniyyiif irraa baasuun kun siyaasa. Siyaasaa tana balaa isiin qabdummaan sii lakkaawa amma. Akkam godhe? Odoon geenye dulloomuu. Akkasuma humniti qaamaa kun faca'uu. Lafeen diigamuu humniti qaamaatii fi lafeen waladda. Lafeen irra jabduu isiiti warra ati ba'a biratti. Lafeen laafuu hidhaan qaamaa hiikkatu. Odoon geenye dulloomuu. Qaama kana keessa humna shanii jira jan aadaa ra'iisaa janii. Matootii ifii dhukkubsattu dhukkuba dabarsitu taakka. Ta'ifii dhukkubsattu dhukkuba ifumarratti hambiftu lama hangana qooda warri atibbaa warri dhukkuba warri dhaabbata fayyaa isaan biratti seera qorannoo humna qaamaa dhukkubni bakka lama qoodama meeshaa ifii dhukkubsatuudha waan birootillee dhukkubsachiiftu shan janiin isii tana saayinsiin 6 jettiin kitaabni atibbaa Islaama 5 ja'an. Hayyee isa kanarraa onnee qochumaa nyaataa
halee sammuu akkasuma alkabid almaida alkula alfu'aad addimaag jarri kunneen isaan ta dhiiga dabarsitu tana ida'aniif tiruu haaya jara kana dhukkubsachiisa yan dhukkuba dabarsaadhaa qabadhu kun dhukkubsate taanaan hawaasaas dhukkubsachiise dhaaba jara kana dhukkubsachiisa yan nyaanni karraan dalayne godhee cufee keenyaan magaazinni badeeti nyaataas balleeysee biyyaas balleeysa ganaa ni hiraami dhukkuba hiraa bara akkana jedhama qochumaan nyaataatii fi haleedhaa fi sammuudhaa fi onne'ee tiruu jarri kunneen warra maal ta'umma warra dhukkuba dabarsu ifii dhukkubsatuu qofarratti noodhu tiruu rajijji jarri kun warra ifii dhukkubsatee ganda biroollee dhukkubsachiisu jedha kana fida jedha fideeti masheena taa jedha namni maniyyii harkaan firraa baase dhukkuba kana hunda qaba masheena taa warri maniyyii firraa baase masheena taa odoon geenye dhageeysa odoon geenye jaartii biroo odoon geenye maniyyiin karatti harkaa ganna qaba akkamiin siin jee nagaraalle laal amma akki taatu makiinaa fuudhee biyyee fuudhee makiinaa kaanirra naqu nagarree makiinaa kaanirra kana qusan hoggaa naquu deemu borri makiinaa kaanirra biyyee fuudhee isaa naquu deemu makiinaan inni irra naquu deemu odoo isa jala as hin dhufne yoo fidee lafa tanan naqee yaa galli qisaas duraa ka'e jedhiin mookam bilaasha hammaaree fidee bara abookkiin siin jee bishaan odoo iddoodhaan hin geenye tiinii obaasaa afaan biyya teenyatti hin beektu ukkatti hoo akkiin jee namni maniyyii harkaan baasu meeshaan badee haraan baddee hadhiiraa ta'e hadhalaa ta'e badee odoo walqunnamtii bira hin geenye hara gannaqaa odoo hojii raawwanne odoo fedhinnaan guunne yaa qisaas yaa gal'ii nyaataa kainurraa asii jeniin gaa kanamma bargana yaa subhaanallah way ajaa'iba goote wallaahi amma bara amma siyaasa haasawutti hin jiru malaan haasawutti hin jiru kitaaba rasaa'ilu ila shabaab mahmuud al-misrii katabe kitaaba kanaa qaba maaliif akkana godhe rabbiin namni kun siyaasaadha rabbi baase hadiyaa lallal siyaasaa rabbi baasuu keessa jira namtichi siyaasaa rabbi baase jazaa akkana harkatu qaba laal akkasuma dhukkuba isaa kana keessatti nyaataa dhugaatiin fedhe balqamaan qabamu waa hedduu keessa jira haa yeroodhaaf amma kanumaati maal kaju masheena ta'uu odoon geenye dulloomu karaan badu kalaas ni diigama laal wanni akkas ta'eef jee qorattoonni kiyyaan hogguu maniyyii firraa baasu san dirqiidhaan baasa jan dirqiin baafnaan karaan kun diigamee bakka baduudha jan akkana tahaa haya rabbiin ilmaan islaamaa jalaa haa baasu aadaa sirriyaa jee saayinsonni aadaa sayyaa jeen ulamaan akkana jeetiin gaafii as duraa keessatti waa'ee hukumii maniyyii harkaan firraa baasuu juu gaafii fi deebii jetturratti deebiseetiin ture haa amma arraaf kanuma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu